Dmitri Medvedev geeft 1,5 uur lang een live interview aan 5 grote televisiestations. De journalisten stellen vragen over de politiek, pensioenen en nieuwe wetten. Maar wat er na de uitzending gezegd wordt, tart alle verbeelding. Medvedev haalt niet alleen hard uit naar politieagenten, hij lacht ook met president Poetin, die geregeld te laat komt. Premier Medvedev heeft duidelijk niet door dat de microfoons nog openstaan, want kritiek op Poetin zou hem wel eens duur kunnen komen te staan. Even later verdwijnt hij het beeld en wordt het gesprek pas echt surrealistisch. Президенту страны приносит специальную папку. На ней написано «Совершенно секретно». И она целиком и полностью посвящена пришельцам, которые посетили нашу планету. Одновременно выставляется доклад абсолютно закрытой спецслужбы, которая занимается контролем пришельцев на территории нашей страны. Более подробную информацию на эту тему вы можете получить, посмотрев известный хроникальный документальный фильм «Люди в черном». Вышло несколько версий. Сколько их среди нас не рассказывать? Сколько их среди нас рассказывать не буду, потому что это может вызвать панику.